بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli din qardaşlarım, qadrli milletdaşlarım. Biz bugün özümüzning shiratdagi darsimizga jiyosdik. Özümüzning mana shu darsimizni buyuk Alloh subhanahu va taolo ismi bilan belab Bismillahirrohmanirrohim deb ochib jibaramiz. Bugun bizning o'rganajak temamiz sakinli nun ham tanvin qoidalari. Mana esga tushirib ketaylik. Bizning harflar orasida necha turli muomala bo'lirga mumkin? Bizning harflar orasida 4 turli muomalaga kiralar olar dedik. Mutamathilani, mutajanisani, mutaqaribani ham mutabagidani. Biz endi o'zimizning kishilar bilan turgan kishilar bilan parallel o'tkazib ularni mutamathilani bliznyashki, mutajanisani ular двойняшки, mutaqaribani ular bizning tug'anlar, родственники ham mutabagidani shit kishilar, чужие deb biz o'zimiz bilgan kishilar bilan parallel o'tkazdik. Tog'in narsa esga tushirib ketarga kerak. Mana sakinli nun, mana nun harfi ham uning sakini. Sakinli nunni biz bilamiz deb o'qilar. Mana narsa ul tanvin, tanvinlar turida сөйләшеп ketaylik. Tanvin ul so'z ozag'ida kela turgan sakinli nun harfi. Mana nek shunday kebek sakinli nun deb o'qilar, ni nu deb o'qilar. Tek ul mana shunday formada yozilmay, nechik yozilar? So'z ozag'ida en, in, un. Menimcha en bo'la. Menimcha in bo'la, ham menimcha un bo'la. Mana sakinlar so'z ozag'ida kela turgan sakinlar nun bo'lg'ach, n harfi etib o'qig'ach, menimcha da shu ikkisi bir сөйләүдә o'qiganda bir turli o'qig'ach, mana shu qoidalar butunisida mana shu nun harfini da mana bunday yozilsa da, yeysa sakinli nun mana tanvin ishida bo'lsa da, ul qoidalar ikkisini da qo'g'ila turgan bo'la. Mana shuni anglab ketamiz. Mana shu biz o'rganib turgan sakinli nun qoidalari tanvinlarga da qo'g'ilishli bo'la. Biz endi sakinli lamni o'tdik, elni o'tdik. Sakinli lam bo'lganda bizning necha turli qoida edi? Bizning ikki turli qoida bo'ldi. Birisi idg'am edi, idg'am shamsiya, ikkinchisi izhor qamariy bo'ldi. Anlara biz sakinli mimga qo'g'ilishli qoidalarni o'tdik. Sakinli mimda 3 qoida bor edi. Birisi uning idg'am, ikkinchisi ihfa, ham uchinchisi izhoriy. Endi mana bugun sakinli nunga kelib yetdik. Shiratdagi harfimiz sakinli nun. Hem bunda bizning 4 turli qoida borlikka keladi. Mana bizning tajvid qoidalari deb сөйлей boshlagach, har vaqt ne uchundir mana shu sakinli nun qoidalarini esga tushirasan. Mana bizning sakinli nunga qo'g'ilishli 4 turli qoida, 4 turli holatda kelirga mumkin. Bunda endi ko'brakda ham qiziqliroq da boshqalarga qaraganda, qatlovliroq da, ammo lekin qiziqliroq bo'lacak. Sakinli nun ham tanvin 4 turli holatda bo'lirga mumkin. Demak, 4 turli qoida bo'yicha o'qirga mumkin biz. Mana birinchisi uning izhor, idg'am, ihfa ham iqlab. Birinchi aytib olik biz eng yengilin izhor qoidasi. Mana qarab o'tdik bitindi biz mutabagidani, ul bizning nun harfindən bik yiroq o'rnashgan harflar, o'zlarining shigish o'rinlari bilan da, o'zlarining sifatlari bilan da bik yiroq o'rnashgan harflar, ular bizning qoida. Bo'g'azimizda eng yiroq o'rnashgan harflar bizning bo'g'azimizda. Bizning nun harfi qo'yan bo'la en tili bizning uchunda. Mana shu 6 bo'g'az harfi ular bizning nun sakinga qarata shit harflar, shit kishilar kebek. Ular bir-birlari qiriyina kelganda bir-birlarini ta'sir etmaylar. Nun harfi shipchista aytib en deb o'qilar, ham ortidan kelaturgan harflar da o'zlarining harakalari bilan shipchista o'zgarishsiz o'qilarlar. Mana sakinli nun yeysa tanvinlarning birarsi
Birersinden soň bizning 6 boğaz harfi kilse hamza, ha, ha hem ayn harfleri kilse bizning izhar qaidasi bilen okulam. Mine bu bizim formulu kibiginde. Mine sekinli nunnan soň ýa-ki tenwinleriniň birersiniň ortyndan bizning şuşunday hamza, ha, ayn ýa-ki gayn harfleri kilse biz izhar qaidasi boýunça bir nerseni özgertmişe şip-şistay itip okuýbys. 54-nji bitde bizning ýazganlar izhar qaidasi. İzhar indi bizning bir nindi özgerişsiz açyk itip oku degen sözni. Mine munda körsetilgen tablitsa formasında bizge şuşy qaidalaryny. Birinçisinde munda mine şuşy 6 boğaz harfi ýazylgan. Hamza, ha, ayn, ha hem gayn. İkinci grafada bizning sekinli nun harfi için misallar getirilgen. Mine birinçisi bu grafada bizning şuşy sekinli nun hem şuşy boğaz harfleri bir sözde uçraşsalar, ikincisinde iki sözde. Sekinli nunga bizning birinci sözübüz bite, ikinci onun ortından kiletirgan söz mine şuşy boğaz harflerine başlana. Hem indi üçüncü grafada tenwinge misallar getirilgen. İň birinçi mında hamza harfi. Birinci sözünü alabız. Yen'evne, men amene. Mine birinci sözübüz mında bizning men nun harfine bitti. Onun üstünde şip-şista sekin tura. İkincisi amene sözü hamza harfine başlandı. Mine bular iki uçraştılar. Nun sekin bilen hamza harfi ikisi iki sözde uçraştı. Hem mine olar birbirlerine kırılarına gelgende olar bir neşikte birbirlerine tesir etmiler. Nun harfi neşik şip-şista ettirip tura, onlarda bir nindi özgerişsiz yok. Biz şista etip men dip okuybuz, hem ortındağı harfinde amene dip bitirebiz. Hazır indi üçüncü grafadağı kullun amene. Mında birinci sözübüz bizning kullun. Tura, l harfi üstünde şaddı üstünde tenwin damma. İkinci sözübüz amene. Mine mında bizning tenwinimiz içindeki nun harfinde bir nindi özgerişte yok. Biz kullun amene dip özgerişsiz okuybız. Hem de ikinci harfke bizning misallar ha harfine. El-enharu. Mine mında bu iki harf indi bir sözde uçraştı. El-enharu bu bir söz. Mında n harfi üstünde sekin tura. Onun ortından kiletirgan ha harfi üstünde fatha kile. Hem olar birbirlerine bir neşikte tesir etmiler. Çünkü bular bu harfler birbirleri bilen çıkışları yağından da hem sıfatları yağından da büyük yaraktırarlar. Kırılarına kilseler de birbirlerine tesir etmiler. Min hadin. Mında bu iki harf ikisi iki sözde uçraşkan. Minge birinci sözü biz min degen sözge sekinli nunga bitken. İkincisi hadin degen söz ha harfine başlana. Biz bir nersede özgertmişe okuybız. Min hadin. Üçüncü grafada köşebiz. Jurufin harin. Jurufin degen söz tenwin kesraga bitken. Birisi üstüne prema şunday paralel sızıklar ettirip jurufin dip yazganlar. Mında indi biz jurufin dip şip-şista in dip okuybız. Harin dip devam etebіз. Mine bular orasında bir nindi de özgeriş yok. Olar bir neşikte birbirlerine yıkıntı almıyorlar. Üçüncü harf ha harfi. Yenhitune.
Mında bu iki harf sekinli nun bilen ha harfi bir sözde uçraştılar. Yenhitune. Nun sekin üstünde sekini bik yoxşıytırıp görünüp tura hem aslında kesi tura. Biz bir nerseni özgertmişe yenhitune dip okuyubuz. Anları min hakimin. Mında bu iki söz iki harf iki sözde uçraştı. Min sözünde sekinli nunga bizim sözümüz bite. Hakiminge harfine ikinci sözümüz başlana. Mine olar birbirlerine kırıyına kilgeç, birbirlerine bir neşikte yığıntı yasamıyorlar. Mında aşık itip ishar kagidersi bilen min hakimin dip okuyubuz. Hazır indi tenvinlerge misallarga koşabız. Hakimin hamidin. Birinci sözümüz hakimin. Mında hakimin tenvin kesraga bitken. Anları hamidin. Mine olar arasında birnindi de birbirlerine yığıntı yasağı yok. Hakimin, hamidin dip biz bir nerseni de özgertmişe ishar kagidesi bilen okuyubuz. Ağayin harfine misallar engamte. Mında sekinli nun bilen ağayin bir sözde uçraştılar. Engamte. Sekinli nun üstünde sekinin yazganlar, ağayin harfi üstünde fath yazganlar. Hem olar şipşista itirip özgermişe, aşık itip engamte dip okuyubuz. Min gilmin. Mında bu iki söz, bu iki harf iki sözde uçraştan. Min gilmin. Bu uçrakta da bir neydi özgerişsiz biz ishar kagidersi bilen okuyubuz. Anlarım hakimun alimun. Mında hakimun degan söz tenvin dammaga bitken. Hakimun dip şipşista itirip n harfini aytamiz. Hakimun. Anları alimun dip şulay yok. Gayinni de jirine jitkirip şista itirip aytamiz. Anları ha harfine misal mında el-munhaniqatu. El-munhaniqatu. Bu bir söz. Mine bu sekinli nun bilen ha harfi bir sözde uçraştılar. El-munhaniqatu. Min hayrin. Mine mında indi iki sözde uçraştılar. Min bilen hayrin sözünde. Biz ishar kagidesi bilen aşık itip özgerişsiz okuyubuz. Mithqale zerratin hayran. Mında iş söz. Mithqale zerratin. İkinci sözümüz temarbut aslında tin degen tenvin kesretra. Hem orta hayran degen sözde ha harfine başlana. Mine mında bizden şipşista ittirip mithqale zerratin hayran dip okuyubuz. Feseyungidune. Mında indi g'oyn harfine bizning misallar. Feseyungidune. Sekinli nun hem g'oyn bir sözde uçraştılar. İkincisi biz min agillin. Min agillin. Mında indi bular ikisi iki sözde. Hazır tenvinge qaraymiz. Qawlan g'ayra. Qawlan g'ayra. Qawlan degan söz tenvin fathaga bitken. G'ayra degan söz g'oyn harfine başlangan. Mine mında olar arasında bir nindi de bir-birsine tesir yok. Biz qawlanni okuyubuz. Qawlan dip şipşista n harfin. İkinci sözümüzni de g'ayrani da bir nersesini özgertmişe aşık itip okuyubuz. Mine biz ishar kagidesine kagılışlı bitirisinde qarab çıktık. Mine hazır biz qoyan bilemiz Qur'anda biz qoyan bilemiz ishar kagidesi bilen okurga kerak ekanin. Mine Qur'anda ishar kagidesi bilen okurga kerak ekanin bizning nerse aytib turacak. Eğer de bizning sekinli nun üstünde yazılgan ekan şip sekin hem sekin yazılgan ekan biz sekinni ko'ramiz. Biz şip şista aytib bir nerseni özgertmişiz. En dip okuyubuz. En.
Һәм шушы сәкенле нун өстендәге сәкеннең язылган булуы ул безгә ишара инде монда чиста итеп ны исқар кагыйдәсе белән укырга кирәк икәнен белдерә. Һәм инде менә тәнвиннәр ничек була? Исқар кагыйдәсе белән тәнвиннәрне чиста иттереп укырга икәнен без каян беләчәкбез? Тәнвиннәр бер-берсе өстенә прямо тигез итеп, параллель итеп бер-берсе өстенә язган булачаклар. Менә Коръәндә без каян беләчәкбез нун сәкенленең ны хәрефен чиста иттереп, үзгәрешсез ачык итеп укырга икән. Менә без аны шуннан беләчәкбез. Менә бу ны сәкенле ны өстендә торачак сәкен чип-чиста иттереп, ачык иттереп ны өстендә сәкен торачак. Шуны күрү белән без аңлаячакбыз. Аха, бу сәкенле нунны biz чиста итеп ән дип чип-чиста иттереп чистаны укыячакбыз. Менә каян беләчәкбез тәнвиннәрне исхар кагыйдәсе белән укырга кирәк икәнен. Менә карыйбыз инде куллун әмәнә. Менә куллун дигән сүзнең безнең менә монда нәрсә тәнвингә беткән. Тәнвиннәребез менә ничек без язырга өйрәндек беренчесен 69 кебек формада булачак. Менә 69 кебек безнең менә монсы бит инде аның дамма һәм шуңа әйләндереп без сәкенле нуны әйләнәбез. Әле тәнвин темаларын үткәндә без шулай итеп өйрәндек. Классический тәнвин шулай чиста тәнвин языла. Беренчесе дамма, икенчесе әйләндергән ансы ны хәрефе. Менә шулай итеп күрсәк, монда без чиста итеп un дип укыячакбыз. Һәм тәнвин кәсрдә ничек булачак? Тәнвин кәсрдә берсе өстенә тип-тигез итеп параллель итеп язылган булса, без инде монда исқар кагыйдәсе белән укыячакбыз. Һәм тәнвин фатхада да менә шулай итеп берсе параллель итеп язылган булачак. Кәсрдә да шулай параллель итеп язылган булачак. Һәм монда 69 кебек язылган булачак. Менә шушыны Коръәндә без шушындай итеп язылган тәнвиннәрне күрсәк, без инде аның артыннан һичшиксез киләчәк менә шушы бугаз хәрефләре һәм алар бер-берләренә бернинди йогынтыда ясамыйлар. Менә алар очрашканда сәкенле нун хәрефебез тәнвин эчендә булса да ул яки үзе менә н хәрефе иттереп торса да ул чиста итеп un дип менә шулай чиста иттереп әйтелә. Дәресебез азакка якынлашты. Сез инде шушы материалны аңлап төшенеп калсагыз, бүгенге дәресне яхшы итеп үзләштергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.